ole voin hi February ni som pakwa kumsang hi le som ni le panga ania he khuzol PWD e quarters vel moi lutuk mun moi lutuk pangpar moi lutuk mo kan fangdo na ni he pijeni e quarter ania hi pangpar hi oi moi lutuk heng hi moi takan hi tiar mai ro hey moi ni ram pi la holo mi office alo mani mo hoi nal lutuk tu nen hey amoy ni soi ngay na po lo amoy lutuka tilam panga hianin hei koldai eng kan ti mai ang chi hote heng ti tiam phun cho quarter complex chunga phun dara complex chung cheina na mang thina heng hi mania saron kan an report ho ti khan nia hi chuan hi an parlo po hi kan tilang sim ange he ti hian moi lutuk asaron parchi alo ho hi kanda nia hi moi lomania he heng te se phidik zai me ni ti hian mo hi half moon kan ti khani ta hi siam dan khumo he ta hi bial nia he chhong ani li chuan hi abial thawa chip chawa pa turina ruwa manani khumo tiang chi sang ti khu nia hi kimpui kha moni don ta ni kha he lam hin la par dewa kerala ho organizing committee te tesoring mobility da sa pakata dilai helama hian hi an moi le ne heng ho po chung ge chung an chang to lo ani hi rong chi sang an lo la par ve sup bokani hi division office building nunglama saron anda lo par vul me kania hi po hi atlanga po khwana umama sengin avul chi alo kalal tilang lo ta chuan hi office division office building sir mun olaya khanin hetiang hianin plans chi sang kha aphun kwal vek bokani office cheina la hianin a quarter mai li lo khanin hei office lampang thleng po hianin thi angin ti hian an chei moya an nal hlom lu tuka tun hi thal khoro lai ni ta an dwa lo hun kha ni che alo dewa ma se tunang huna po hianin an nal khop mai hi a plans da te mo hen hi spider kan tiang te he ti malam de khalo ni to ta he office tual ani chumo he division office tual lampanga te po tiang hianin moi main ada kwala thalai
ani wang hian no hlup dua lua ka chu ni theilowa fur voi khat te chun to ni phise chuanin an pui to ngotang khatia ang tur kha ni to ni heng ho hi mo moi hlom lu to kan he office building kwal chhuak khanin tiang hianin da chuba ka hi saron te po attend avul lai nia chon office atanga quarter pan chona kong puisir anga te po khanin hei saron hi akhat moi to kin da choveka kakal hun hi an par hun hi in ang lo ve a then chu an lo lovula then ero hi chu hei an lo vul to lo a chu an lo chuai man deu leka tiang kania hi po niam deu lek ani chuan hi helai mi hi vau be purple color nia mizoram kan nei ang aya sial deu lek ti me yang achidang deu ania hi nal khopani he ti hian kongsira hianin saron hi atlar chho veka full bloom ti me ang afa parvul lai tak ka khanin kan kal man che alowa ke ma po hi apar chun te kan tilang zuai ani chuan hi office building nung lama petunia achin hawan ni le ta hi mun kil khor de urek ruk na lo de ulaya kan ti hianin pangpar te hi moi em main hetiang hianin lo parvul le tir le chuk mai ani hi munuam em ani heng te po hi mo pijeni hi atui boka quarter mai ba ka an office division office jong te po moi takin achi ani